Okay, ekwan so te sen. Ba ka se boko a ekwan so te sen. Ekwan so de ye. Na sentimental ha de ha anye boko. Ade de na sie minia. Last week was the last 2 weeks one to say Confanochi emergency center. Emergency si homa. Nipa was here den ko kodua yarehwe ne yempe absorb fie bi mfa nko. Absorb fie 87.9. Absorb fie de man te omo meti so omo say other nearby facilities no mo domo yes, na nipa no awie JSS. I was so ko SS. Was once anko JSS. And now we secondary school so ko tertiary no. Yes is akọ SS ko trobiem. Wa twra wie. Enketua na ye o ma famu de nyina awie. E was so ko tertiary. Was say server no ko SS. Ade no, Ebeka say ye no politics. But you see ento wa da. Da obenya emergency case. And now you be in an emergency situation no. Say John, you learn to appreciate to say same way and say nka we see this obeka ho asem ka obeka kopem say Confanochi no there was a ba ho aba ho o te dey kana say see a empafo from egu ho Confanochi ya na da so si ho eti nipa na yes adosu bebrebe na si edom ko he afari ya yembie ye atrede yembie ayi sewie ya yem nti nipa no wo mu wu ana say wo mu ye den nobody is concerned. Oh, update o ho ne say ayi apamu bi kofie omukwai apamu bi kofie mami hu update na update say ayi Sewua asem na make yes ekwan no contractor guso o ye kwan ne wonte na wa ayi e fe ne say bosom twe kwan pramso ni ho pramso ya ye kwan no ye go hospital. What are we saying? Emergency abaya to na ye enye kwan na de na de na si because that time pramso Kotansi hospital ya ye kwan esu ye go hospital but Sewua kwan no mo time say na no so ye issue am raise say kwan no enye papa nti de na say me say ya commission Paul ekwan ye issue enye issue ya commission hospital nipa nko ye adman save nipa commission da be 4th of January Google another nyasem Johnny 4th of January 2025 akufo the commission asa no ko some we ya so na contractors on hand over me say president commission ade a contractors say na contractor na oye adwuma no hand over ma wa the commission nti ede na president commission eno no ni asem no eno na o se bi say eno ni asem no Paul because Sewua pa me ye ti ayi atafo bridge mu commission kroma ye hu yo canopies ni red carpet net say honya sem but after Sewua de wo na wan ko bia na say wo pictures just some the usual commissioning na mo do ha let me have it the president ba no me say president ba it's all over but na president ba no kwa na ba oni ho na ko yo ahemfo wo nyina ko bi me Paul me ko bi regional minister ko bi wo na bia wanko because that time no munim say e friend say ade na anya ayeka what you say ayeka da be oh na say 4th of January 2025 7th of January is a new president nti obi ade ni wuchi say ye e na bia wanko but I'm telling you hwe yet ha e na asem kese asi na ya ubeka say ya nya ya famu dia e wo se nkede ebua situation no e dey kwan ne dey na master term ayi Kotansi hospital ne Pramso hospital ya kwan no nipa nte wa omodi ayarehwe enje hifa na wo ko chese we ayi afari ho e serious na nyame na jeme nyame pa me na mo na wo ben wo chirebine unim chirebine ai menam ho ena nsemtwafo yi abeka chem se o ma hu se cement bags be 1000 gu ba bia nsuo atwabo no a akekia ese rock dem say where there wastage pa na akoso nti ene me nko na me nko na me ko je sekan wo security for na mo wo gate ho no se ne me de do ho se ne be ya ade no betimi ayiye na camera no betimi capture etimi twa 1 2 me 2 me 9 say me 2 third one hey nyame na si hwe fom wo se jo me hwe ho a kire bini pa no yi sei ti kam de na ne kwade ne nka
let me tell you Jesus. Na say baby na to se kan gu die da be say na ebia wo to aba na nka se kan no atimi a na free me ho etina a defense mechanism bi am apply hwɛ ntina no na nya se to se kan sa na ye ne be ya wo to ne ho a obetimi apam so eventually went to menku wo no me kuna gidien me den maku kire bene a wa shepo mu a bene sei da bi timi de na mi se bi me kwa de po kra wo nya be ma be ma ne se mi ko hia wo ne ne went menku no me se mi ko hia wo ne na wo anjo wo school anjo ne wildlife club wildlife club anjo ne bi ni school o tuntum ni once na cry no ukunu cry problem because obia with the purpose okay but eno de hu dia obedwane but not my intention say obekunu okay I see nti that's all serious me say me jan ho nti dia ka bia ye omo mbekwa say soldier force wo omo aduane anu no o na omo anye bi me nyina ye hu there's a video a police soldier for achi nanka ne ade omo prepare can't hu bi da oh yeah Ose nanka is different from na ni nyina anye wo but chire me okay me nim se chire na what the beer there asema wo ken na ni nyina anye wo ana de he na mene de se ba ko nanka na mene na woni ni kro wa mene nipa no kro mo we no na chire bi ne na wo yesai anka eku anoma we anoma ne portrait akoko yesai nipa ndasani nche anoma nku no yandoh ana emum se anoma portrait akoko so se anoma but nipa ndasani ko we anoma ku no anti soldier for na omo nkọ adwuma omo nkọ ye no omo kọche kire bi mum ana omo ku no omo de aye na we na de wa de we anwa anya hwe o de enko ye ni